Veliki pozdrav svima, evo nas ponovo srijedom u centar, još jedna emisija, 47. po redu. Nastavljamo sa našim serijalom, ovih par emisija koje ćete gledati, gdje se radi u stvari o advokatima kao građanima ili advokati u službi građana. Ne zaboravite da nas zapratite, da podijelite ove informacije, da ljudi čuju o drugim ljudima, o inicijativama, kako u stvari nastaju inicijative, kako u stvari se realizuju nastojanja, borbe, kako god to želite nazvati. Večeras je naša gošća, imamo još jednu advokaticu, Jovana Kisin-Zagajac. Dobro večer. Spravno. Dobro večer, tiho, uspio si. Evo, pripremao sam se pola sata da pravilno izgovorim prezimena. Drago mi da se vidimo i ovako sada, da popričamo i zvanično na ovakav način. Nećemo zvanično. Kako si? Dobro. Malo umorno, ali okej. Da li to prati... Sve to ide u staž. Sve to ide. Da li to prati tvoj poziv koji si odabrala? Da, advokatura je vrlo dinamična. Evo, danas je imala ročište van Banja Luke, pa onda uvijek malo sjedneš u auto ranije, pa gdje ćeš stići, pa dok sjedneš sa strankama ili svjedocima ili uglavnom nije me bilo skoro cijeli dan u gradu. Evo, vratila sam se maksuz da s tobom malo proćaskam. Hvala ti iskreno i znam da je poprilično izazovno kada trebaš da stigneš i vozač si onda da. trebaš da stigneš da se pripremiš sve. Advokatura nije toliko ekskluzivna da bi imali vozača. Pa, da. Sretni smo s pripravnicima. To je interesantno s obzirom da po institucijama razni osnovnoškolci, srednjoškolci imaju svoje vozače. Za razliku od vas koji ste se trudili, učili i polagali ispite. Da, ali njihovi izvori finansiranja smo mi, plural. A advokati pojedinačno tako, tek. Po koji? A najgore kad se trebate na platu države, onda ćete se naći. Lista čekanja. Da. A znači vi upadate u stvari u ona dugovanja što imaju institucije. Ne, u stvari građani su ažurni, znate. Kad treba državi da se isplati sve to da bi oni imali sve te vozače, mi to sve na vrijeme podmirimo, ne daj Bože da zakasnimo, odmah stižu penali. A kad država treba da isplati nešto nama građanima, bilo advokatima ili nešto, onda se Boga mi čeka. Sjećam se pogrešne uplate poreskoj upravi, znači, ne znam, trebao sam sa bagerom doći da vratiti. Jesmo, mislim, sreća, moja mama je trebala biti inspektor, vjerovatno u nekoj velikoj kući inspektorskoj. Uspjela izganjati 6 mjeseci i je zvala skoro svakih drugi, treći dan. Da. Ali eto, kako i kažu da se upornost ne isplati. Pa... Vidiš da se isplati. Pogrešno su naplatili. Mama je dosta vremena izgubila, znači opet je na neki način gubitak na strani građana. Kako god okreneš. Da, i nažalost u svim tim nekim problematikama sistema, čak i kad ga malo ispravimo, doradimo, usmjerimo u pravom smjeru, onaj trošak i onaj neki kolateral opet mi građani nažalost platimo. Da li je to neka početna ili standardna žrtva pojedinca kako bi sistem koji je uspostavljen navodno da štiti najslabije poštujući zakone, da li je to neka žrtva koju mi moramo da podnesemo kako bi sistem za širu zajednicu bio korisniji i bolji? To je prosto jedno povezano tkivo, građani i državni aparat. I to je ono što ja stalno nekako ponavljam na svim mogućim događajima. U nadi da će građani kada vide da plaćaju nešto, preplaćaju ili plaćaju nešto što ne bi trebali da plate ili plaćaju nečiji nemar ili nečiju grešku ili nečije nezakonito poslovanje, u stvari tim plaćanjem osvijestili da su oni kako dio tog sistema. I to možda najvažniji? I da upravo to plaćanje u stvari treba da probudi onu svijest da ti to i kontrolišeš. Aha, ali šta ja ovo plaćam? Međutim, mi nekako se
olako pozdravimo sa tim novcem, tako imam osjećaj, uopšte nismo neko bogato društvo koji treba da se slije u državnu kasu i da se poslije uopšte ne zapitamo šta je taj sistem napravio od tog novca. A kada date novac majstoru da vam popravi nešto i kako ćete pregledati je li on to dobro uradio i da li će to nešto funkcionisati, koliko dugo će trajati i tako. Međutim, kada dajemo taj novac u državnu kasu, nekako mi se olako pozdravimo sa njim i zaboravimo da smo dali novac za nešto što sutra nama treba da služi. Da li onda građani ne razumiju sistem kao sistem funkcionisanja institucija? A ne moraju u detalje. Dobro, ali da. Mislim, ako plaćaš, ne znam, putarinu, ne moraš da znaš baš gdje konkretno od putarina novac ide, ali u suštini za sve ono što daš državi kroz bilo koji oblik poreza ili doprinosa, trebao bi da imaš onu neku bazičnu svijest da se od tog treba finansirati, ne znam, zdravstvo, školstvo, putevi, kanalizacija, kolektori. Jednog dana doćemo i do toga. Prvo šetalište. A Dino park? Biće i dinosaurusa. Vraćamo se. Mislio sam da idemo u srednji vijek, ali još ćemo malo povući nekih miliona godina prije nove ere. Zašto si ti upisala pravo, odnosno ti si završila ekonomsku školu? Ekonomsku pravni smjer. Pravni smjer. Da, već sam se tad usmjerila. I onda da li stopama oca ili možda si htjela da i ti vidiš da se oprobaš, da li si za to? Ili si u srednjoj školi recimo vidjela da te malo ipak interesuje? Pa oduvijek sam bila pravična i oduvijek sam bila osjetljiva na nepravdu i bila sam spremna da se izborim, da se pravda sprovede. Bilo to u osnovnoj školi u razredu, bilo to, ne znam, u srednjoj školi ili na igralištu. Neko ko me zna iz djetinjstva zna da sam uvijek onako branila one koji su na neki način zadirkivani ili šikanirani. Prosto nisam to nikad voljela. Nekad sam znala i ja da budem ta koju, pošto sam izbjeglica, pa je to tad bilo recimo interesantno u osnovnoj školi, jednom sam se čak i potukla zbog toga, ali to je u naše vrijeme bilo normalno. Ali razumijem, sjećam se, da. Ali oduvijek sam imala taj neki osjećaj za pravdu. Međutim, izbor fakulteta možda je donekle bio očekivan, da ja to izaberem od strane moje porodice, ali nije mi bio primarni izbor. Htjela sam da upišem ili akademiju ili psihologiju. Ali starci su ishejtali jedno i drugo i onda šta će ostalo pravo. Ali ne bih ja bila da odradim sve po PS-u i kako se očekuje. Onda sam rekla, mi smo se svi raspitivali, imali smo drugare koji su stariji od nas, tako da sam ja imala već tad poznanika dosta sa pravnog fakulteta i prosto znala sam neke stvari da se dešavaju na pravnom fakultetu za koje sam znala da ja baš neću mirno prihvatiti i odreagovati. Bilo je tad u to vrijeme, 2005. i 2006. vrlo ozbiljno se pričalo o korupciji na javnom fakultetu pravnom. I ja sjećam se tati kad sam saopštila da ću upisati privatni fakultet i on kao, pa zašto, pa ti si tako dobar đak bilo u srednjoj, pa što? Da. Kažem ja, ali tata mene će vjerovatno izbaciti vrlo brzo. Mislim, možda je ipak manji skandal. Suma sumarum, upisala sam privatni fakultet ovdje u Banja Luci, bila sam jako zadovoljna svojim profesorima, programom, nisam se ni dan danas pokajala, mada sam prošla malo kroz te iglene uši tih predrasuda privatni i državni, ali eto, mislim, nakon već finih godina rada, položenog pravosudnog, advokatskog, dobijenih nekih, odnosno postignutih uspjeha na poslu, mislim da sam ipak pokazala da je znanje važnije od diplome, odnosno zaglavlja diplome koju predate. Rekli bi to i oni koji su u travniku položili, pojeli ćevape u Hariju, ali nije isto. Ne, ja se sjećam na pravosudnom. Ja sam ovdje u Banja Luci polagala pravosudni i dočekalo me to. Bilo je, pošto mi je u komisiji bilo i profesora sa fakulteta, dio je bio iz pravosuđa, dio sa fakulteta i istakli su to kao problematično. I ja sam vrlo tu jasno dala do
do znanja. Ja sam ovdje da ocijenite moje znanje. Ako znam, prolazim, ako ne znam, vi slobodno borite. I to je nešto čime se vodim i dan danas. Mislim da je to suština pravičan obrazovanja, da znaš ili ne znaš i da na kraju krajeva to je isto jedan vid diskriminacije ukoliko nešto izjednačite, pa potom... Složio bi se sa tim i Petar Đokić, međutim on nikad nije imao priliku da odgovara pred ikakvom komisijom. Nažalost, možda zna, ali nije imao priliku da pokaže svoje znanje. On bi se dokazao, vjerujem. Evo, ja se iskreno nadam da će imati priliku da se dokaže ili pred sudom nekim ili pred nekom komisijom. Ti si u srednjoj školi također, rekla si da si od malih nogu, što kaže, pokazivala u srednjoj školi, si imala neke inicijative. Pa bila sam predsjednik razreda u savjetu učenika i povela sam prvi protest u stvari u srednjoj školi, u ekonomskoj, kada sam zaključali vrata da bi isključivo mogli ići u neku školsku kantinu. I nama se to nije dopadalo jer navikli smo da odemo do pekare, do obližnje kafanice, i prosto to zaključavanje cjelodnevno mi nismo dobro prihvatili i sjećam se organizovanja tog prvog protesta. Uspjeli smo otvoriti školska vrata. Imala sam neke pozive kod tadašnjeg direktora. Ali eto, uspješno sam se i zatim izborila, ali bilo je interesantno. Vladanje. Uspjela sam sačuvati vladanje. Nisam bila problematična u smislu discipline, bio je poneki neopravdani, naravno, kao i svi, u nekim kasnijim završnim razredima, ali sa direktorom sam imala ozbiljan okršaj. Prvo bitno što smo dobili neke donacije, pa je on to nama uzeo da bi primio, ne znam, neki ekstra broj đaka, pa smo se mi tu pobunili. Ali bila sam aktivna, to je suština priče i nedavno sam srela nekog iz razreda i pošto mene zvali Kisa u srednjoj školi, to mi je bio nadimak. I uvijek kaže, kad se Kisa popne na sto, da ona nama nešto kaže. Tako da seže, taj aktivizam seže vrlo, vrlo rano. Reklo bi se da si onda reklo bi se da je to neka neformalna sekcija. Odnosno to društveno angažovanje u sklopu... Pa kao neki životni poziv. Ja kažem ti, čovjek se prosto rodi takav. Prosto sam oduvijek marila i oduvijek me, nebitno ko je žrtva nekog nepravičnog postupanja, mene to uvijek nekako doticalo. Šta ti misliš, gdje su tvoji roditelji pogriješili? Pa radila se na tome na terapiji, naravno, to se sve spomene, ali sve je zdravo u ograničenim količinama. Tako da se nadam ovom prilikom roditelji slušaju, niste pogriješili. Ni aktivizma previše, ali je aktivizam pogotovo u našem anomaličnom sistemu itekako je poželjan. Društvena odgovornost, ja ga tako nazivam jer aktivizam nekako ne znači mi puno, ne znači mi dovoljno. Da, malo izlizana. Jeste i političke partije su otele termin kroz njihove grupe aktivista i mladi aktivisti. Da. Tako da ja nekako pokušavam polako da izbacujem taj jer društveno odgovoran i aktivni građanin je nešto što je govori sve. Aha, znači ja sam aktivna građanka. Jeste. Dobro. I društveno odgovorna. Društveno odgovorna. Međutim, što kaže glas o tebi nije samo potekao kroz ove inicijative, nego je praktično se i čuo preko mikrofona, odnosno pjevala se. Bavila se pjevanjem od 2004. godine. Kako, zašto, ko je otkrio taj talent i kako si ti prošla kroz taj period? I šta si najviše pjevala? Poseban podcast sam treba za to. Pa opet kao mala, baš kao mala, znači ima slika ja sa 5 godina držim dezodorans i plešem pred TV-om, pjevam tako. Lepa Brena ili? Nije. Pa to su neke ratne godine, znaš čega se dočepaš. I baš bilo dostupne muzike, tako da baš je bilo mješavina svega. Ali u srednjoj školi možda malo, u stvari horski tokom osnovne škole, pa neki mini solistički nastupi. A u moje vrijeme, prije nove ere, kad sam bila srednja škola, bili su popularni oni super talenti i tako te neke. I onda naravno Raja iz razreda, Kisa, ajde da te prijavimo i tako je to. Eto, malo I prijavila se? I prijavila se i bila sam malo
Banja Lučki neki je bio, pa u Sarajevu dole, sad da li to bio nešto OBN, ili više se ne mogu sjetiti, znaš ti kad je to bilo. Moguće OBN, da. Onda inače kako bio neki tinejdžerski bend pa se to raspalo, pa onda malo tezga. Tu se dosta nauči. I o životu. Kaže, kako si ti tako samouvjerena u sudnici? Ja kažem, ali ja sam prošla kafanu. kad prođeš. Tako da, taj dio, onda malo hip-hop, malo studijski rad, malo pisanje pjesama. Znaš, to su one godine mlad, pa se zaljubljuješ svaki drugi dan, pa je puna teka svih ova. Pa sa DJ-evima neka hausica, joj stvarno je bilo svega. I onda je jedan ozbiljniji angažman sa etnogrupom Trag. To je bilo zanimljivo kad sam srela svog DJ-a u gradu i kaže, vidio sam te u nošnji. Pa dobro. Baš sam prošarala žanra, a ja zaista volim muziku. Tako da, eto, završila sam to prije nekih par godina. Čak sam i za vrijeme advokature imala neku mini varijantu aktivnosti. Baš sam uživala i bila je neka varijanta šlagerska, starogradska, tu u kazamatu. Dolazili su sudije, advokati, profesori. Baš je onako bila lijepa atmosfera, tako da drago mi je da sam u nekim godinama života uspjela čak i da prevaziđem ono čega sam se ranije stidila. To je epitet kad, znate, žensko čeljade u Bosni pjeva, to je pjevaljka i ne vrijedi ni za šta drugo. I nosila sam malo i taj. Tako da kad mi prozoveš za privatni fakultet, kao, druže, ja privatni sam bila pjevačica. Privatni fakultet, izbjeglica, pjevačica. Sve kontra, totalni outsider. Čini se da voliš izazove i da izazove vole tebe. Da, i volim nikad ti ne možeš ni jedan izazov da sažvaćeš na prvu. Malo on tebe kopka, malo ti njega kopkaš, ali ti neki uspjesi da prevaziđeš neke lične granice. Je neko super sazrijevanje. Formiraš se na neki onako stabilan način. I život u punom kapacitetu. Da. Ne bojiš ga se, ne bojiš se otkriti stvari koje ti praktično ili voliš ili želiš da pokažeš. I nemaš praznine za kojom žališ kad ostari. Da. Što se tiče tog nekog perioda, spomenula si, vraću se kratko na 2005. 2006. godinu, tad su upisivala, je li tako? Da. Ja sam tad završavao fakultet i ja sjećam tih perioda da je to su bile godine kada je politička partija otimala praktično studentsku organizaciju po studentsku organizaciju. I ono što je porazno da u društvu koje je trebalo da gradi korektivni faktor u grupama mladih ljudi koji će sutra postati neki profesionalci, njihovi studentski lideri umjesto da održavaju to i razvijaju svoju kritičku misao, oni su postajali tasteri i poslušnici političkih partija u onom najgorem mogućem smislu nekog jednopartijskog režimskog sistema. Sjećaš se toga? Sjećam se toga, kako da ne. Ja znam da mi smo pratili, slušali da li je oteta ekonomija, oteli su ovo, pa ne znam, pravo, da li se borilo nešto, nemam pojma, pa glasanje. I onda praktično to je prepušteno da u suštini ti podmlaci koji su vrlo brzo shvatili da njihov put će biti brži ukoliko se moram tako reći, dobro namažu vazelinom, pa će se progurati kroz različite nivoje. Odabrali su taj put i evo imamo ih u nekim i društvenim i političkim sferama njihovog djelovanja. Kako se vidjela taj period učenja na fakultetu i tog nekog, koliko si osjetila da ćeš biti dio društva kad završiš fakultet, koliko se na fakultetu sprema pojedinac da zauzme neku poziciju, bez obzira na posao, znači u društvu? Pratila sam taj period, ali nisam bila aktivna, kako se rekao, aktivna građanka. Da nisam bila u tom periodu. Ono što je dobro, što sam ja izabravši Apeiron, privatnu visokoškolsku ustanovu, mi smo imali taj miks profesora sa našeg javnog fakulteta i gostujući neki i gostujućih iz Beograda. Upravo ti beogradski profesori koji su recimo ustavno pravo, upravno pravo,
za mene donijeli neki potpuno novi ugao koji sam ja imala i prema pravu kao nauci i prema pravu kao socijalno-društvenoj cjelini i konceptu na način koji on je sastavni dio, naravno, društvenih odnosa. I zapravo taj dašak Beograda kao jedne metropole u odnosu na Banja Luku meni lično je značio, i to je moj profesor Vlado Đurić koji je zaista nekako mene otvorio, a inače mi je išlo bolje javno pravo nego privatno pravo još na fakultetu. Svi su govorili, oj, uprava je smor neviđeni, meni super upravo išle, ustavno isto, a već obligacije, tu sam se morala malo pomučiti. Mislim, pomučiti standardi privatnog. Da. Šalim se. Imali smo i tu dobrog profesora advokata, tako da ti beogradski, bilo je jedno 3-4 profesora, oni su nama otvarali te neke, recimo, znam da je profesor Vlado Đurić rekao da ne možemo doći na čas, a da ne slušamo dnevnik, da ne pratimo, tad je nekad bila iz zakona izbačena smrtna kazna i onda je se on jako razočarao što mi to nismo ispratili. Prosto nas je naučio da pratimo društveno-političke procese i da o njima već diskutujemo, već znači na predavanjima da se o njima diskutuje i da stvaramo kritičku misao. Tako da, eto, stvarno mogu izabrati njega kao jednog uzora koji je meni već u studentsko doba možda bio ta neka startna pozicija. A inače mi je sav fakultet bio potpuno apstraktan i dosadan. Plakala sam nad onim strancama knjiga. Interesantno je kako često jedna osoba, dvije osobe učine ogromno pomjeranje u tom nekom kursu razvoja pojedinca. Jako je važno u tim formativnim godinama da se pojavi neko ko će ono što je istinski važno i ono na kraju krajeva za što si se opredijelio da radiš, da izučavaš, u stvari probutu to interesovanje, tu iskru, tu ljubav, da ti to malo pročeprkaš, da razmišljaš, da pročitaš još neku knjigu koja možda neće biti isto i na isti način obrađena kao primarni udžbenik po kojem trebaš da polažeš i slično. To je, eto kažem, možda već u tom periodu neka kritička misla. Jesi tad već znala da želiš da ideš u advokaturu ili poslije? Ne, poslije nešto. Kao dječju kuću, šta sad? Proces. Ja sam tatin sin. Onako da kažem, bosansko-patriarhalno. Ja sam tatin sin. Tata ima 2 kćerke. Neko je morao da bude sin. Tata je isto advokat. I nekako je to išlo samo od sebe. Ja sam već počela za vrijeme studija da idem kod njega u kancelariju. I već sam onako 4. godinu i malo radila predmete kod njega i malo završavala studije. Tako da kad sam ja diplomirala, ja sam samo nastavila da idem gdje sam već išla. Da, pravosudni 2 godine nakon toga. Nakon prakse. Da, 2 godine pripravnički, pa onda prijaviš pravosudni, pa položiš pravosudni 2014. I onda još 2 godine stručni saradnik, pa onda tek advokat. 2017. sam se upisala. I onda otvaraš kancelariju? Onda otvaraš svoju kancelariju, sam svoj. 17. Jeste. A onda, mislim, vrlo brzo se upoznajemo kroz jednu od najtužnijih perioda, da kažem, na ovom prostoru nakon rata jeste protesti, odnosno okupljanje povodom smrti, odnosno ubistva Davida Dragičevića i neki dan je bilo 8 godina, jeste. Hvala koleza. I da se dotaknemo malo tog perioda i toga kako i zašto si se uključila u to i kako si vidjela i doživjela i, da kažem, proživjela taj period 18. 19. 20. Jel, poslije to dobija neki svoj drugačiji razvoj kao sam predmet, jel, sudski procesi. Društveni proces je stao, nažalost, zaustavili su ga, ali vjerujem da živi u svakom od nas u nekom obliku. Pa ja mislim da taj događaj i pokret pravde za Davida je u stvari, kao što je profesor Vlado bio neko ko je formatirao moju kritičku misao i ljubav prema pravu, definitivno je to događaj koji je formirao mene kao građanina koji je osjetio ogromnu potrebu i dužnost da se
aktivira, da doprinese, jer prosto meni je u tom trenutku bilo nemoguće zamisliti da ostaneš pasivan. Bilo je naravno protesta i akcija i prije toga. Ja sam to nešto kao vrlo mlada znala ispred. Da li sam se i pridružila nekoj protestnoj šetnji, nešto, ali nije ni blizu imalo taj neki lični doživljaj kao kada se desilo ubistvo. I bila sam duboko dirnuta kao čovjek. Bila sam tad i na početku karijere, nisam htjela profesionalno da se involviram u sam slučaj. Prvo, znala sam vrlo dobro prava i ulogu oštećenih lica u istrazi generalno u krivičnom postupku i bilo mi je možda malo i neozbiljno praviti toliku neku medijsku priču, a znala sam da ona ne drži vodu. Tako da sam odmah u startu iskreno rekla i nisam se nikad profesionalno involvirala u sam taj predmet, ali kada su krenuli progoni građana koji su izlazili na proteste, to je bio moment kada sam rekla ne, svi koji dobijete prekršajni nalog, vrlo brzo smo se nekako organizovali, javite se tom i tom, poslikajte te prekršajne naloge, dogovorimo kad će ljudi doći u kancelariju da daju punomoć, da se pripremimo. To je nekako onako stihijski išlo, mislim to je vrlo naglo krenulo, to su pljuštali prekršajni nalozi i krivične prijave kao kiša su padali, tako da naravno nisam bila sama, bilo je još kolega advokata. Kolega Malešević, ili tako? Milan Malešević, možda čak i među prvima. Sad se ne mogu tačno, bilo je puno događaja da se sjetim, bio je tu i kolega Sandić, bio je i kolega Tolimir, možda ću nekog zaboraviti, ali definitivno me formirao i označio jedan dio mene koji ću vjerovatno do kraja života nastaviti davati, jer prosto taj dio ličnosti kada oživi i kad shvatite koliko toga može biti na kocki ukoliko okrenemo leđa, to se više ne može vratiti, više nikad ne možete biti isti kao prije. Da. Tako da mi je to jedno veliko iskustvo. Inače mi je to bila prekretnica i u mom ličnom životu, jer u početku stajati uz pokret Pravda za Davida je u Banja Luci bio vrlo društveno odbačen. I na sudu su me onako znali popriko gledati. Ja se sjećam, dođem sa bakicom na prekršaj zbog navodnog remećenja javnog reda i mira, nas čuva 4 sudska policajca, mislim. Vrlo je se tome pristupalo. Recimo, tada sam imala prve moje ozbiljne razgovore sa ocem vezano za advokaturu i način na koji ću raditi. Su njega ljudi zvali, govorili, a što Jovana to, a što Jovana ovo. I to je prvi put kada sam rekla, tata, sve super, respektujem tvoju brigu za mene. Nikad on nije želio da ja nekom ne pomognem, on je prosto bio otac koji brine, što ja u potpunosti razumijem. Ali ja stvarno ovo želim da uradim, ja ću to uraditi sama i sad me pusti. Sad, ovo definitivno neću se povući i neću, mislim. Tako da, i nevjerovatno kako se stvari s vremenom mijenjale. Znate, prvo smo, kažem, jer smo svi onako zajedno đuture i okrivljeni i branioci, svi smo bili kao neki potpuni otpadnici, onako društveno opasna pojava. Da bi nakon svih tih silnih oslobađajućih rješenja, kada je sve u stvari konačno isplivalo na površinu, sva ta diskriminacija, sav taj teror, sve ono što je sistem uspješno krio određeno vrijeme, onda je potpuno drugačiji jedan pogled, onda može da stigne i pohvala zbog neke presude i naravno po mom mišljenju itekako kasno, ali iako u samom slučaju Davidovom nismo dobili epilog, mislim da ipak taj građanski bunt je itekako poslao jednu snažnu poruku i dan danas mi je jako drago što sam bila dio toga, ponosna sam na to i dan danas sam emotivna kada se o tome priča i zaista to moje angažovanje u tom periodu je bilo tema mnogih mojih, sjećam se prije 1-2 u Dublinu, jedna svjetska konferencija branitelja ljudskih prava, meni je uvijek tema Pravda za Davida. Neki naučni rad, bila sam koautor, Pravda za Davida je tema. Mislim, to je ogromna jedna lekcija, ne samo pravna, već i društvena, koja se desila u Banja Luci. Da bi određen društveni proces i anomalija koja se pojavi u nekom momentu
imala svoj epilog, svi se nadamo pozitivan, ukoliko su prekršena određena prava, potrebno je da djeluje kompletno društvo ili što veći dio društva. Tu si rekla da nekako neko svoje znanje si stavila u službu, da kažem, istjerivanja pravde, odnosno zaštita onih koji zaštitu neće dobiti, da kažem, neću reći na pravdi Boga, jel? Neko da neće dobiti od institucija. Kao i tokom Picinog parka, ovo je bio na 10. recimo taj neki događaj, s obzirom da se radi o gubitku mladog života i nekom periodu kada je veliki broj ljudi došao na trg, svako sa svojom nekom brigom i željom da se riješi. Sjećam se vrlo živo tih dana jer sam imao neko iskustvo prethodno tih svih inicijativa i uključivanja i pratio sam, znam da će nastajati greške i organizovanja i komunikacije i svega, ali mi je toliko drago bilo da sam vidio u jednom momentu oslobađajući proces i ljudi koji su radili u institucijama, pa čak i ljudi koji su postupali kako treba u institucijama, pa su bili kasnije šikanirani, izmještani na druga radna mjesta, čak i gradove i slično, sa nekom željom da pravda pobjedi. Ja sjećam da ja kad sam se pojavio na RTRS-u sa majicom Pravda za Davida, od tad nisam više dao izjave za RTRS, što pokazuje da falange režima još uvijek postoje. Ja moram nazvati režim jer to se svađam sa sve jednim ambasadorom i strancem koji govori da je ovo demokratsko društvo. Ok, ne vješaju, ne ubijaju na ulici, ali tuku. Tako i tako tuku. Bespravno privode i svašta nešto. Nagledala se svega toga i bile su komunikacije sa policijom, sa tužilaštvom, sudovima. Šta nam je najjača, šta nam je najslabija karika u pravosudnom sistemu, odnosno represivnom pravosudnom sistemu? Dobro, imamo li je? Imamo ih više, imamo ih previše. Pratila sam šta si govorio i kažeš društvena obaveza. U suštini društvo cjelokupno je delegiralo određene stvari institucijama zato što ne može svako da provodi pravdu. Ne možemo sad ja i ti da krenemo ulicom pa da kažnjavamo, privodimo i presuđujemo. Anarhija, ja. Tako da društveni ugovor postoji, je jedan istorijski momentum koji traje i dan danas kao koncept. Društvo u cjelini se angažuje onda kad mora. Kada policija ne radi ono što treba da radi u slučaju krivičnih dijela, kažnjavanja počinioca, a posebno kada tužilaštvo ne radi ono što bi trebalo da radi. Tad se društvo u cjelini zauzima kroz proteste, inicijative i tako dalje. Znači, u uređenim društvima gdje institucije rade svoj posao, kao što oni vole da kažu, pusti institucije da rade svoj posao, institucija hrče iza. U uređenim društvima nema potrebe da se građani time bave. Jer građanin ustane ujutro, odveze dijete u vrtić, ode na posao, pravi ručak, ide u bioskop, razumijete? To je jedan život u sistemu koji funkcioniše. U sistemu koji ne funkcioniše, onda 6 mjeseci vraćaš greškom uplaćeni porez i spavaš u vreći za spavanje pred sudom ili tužilaštvom, podsjećajući tu instituciju šta je njeno zaduženje i šta je njen posao. Tako da kad nas vidite na ulici, to znači da institucije ne rade onaj posao kojim smo im delegirali i za koji i mi sami hoćemo da ih oni rade, jer oni trebaju da ih rade. Dakle, policija ne samo da ne radi, policija nije pasivna. Znači, imamo ovako, tužilaštvo koje spava i ne radi, oni su totalno zakazali u smislu te pasivnosti, a policija je suprotno tome vrlo aktivna, ali ne u pronalasku i kažnjavanju počinioca, već u pronalasku onih koji ukazuju na to da sa sistemom nešto nije u redu. Ili, ne daj Bože, koji ukažu na to da policija nešto nije uradila kako treba. I onda mediji tu još ove koji su pri režimu snime kako narušavaš lijepu sliku
o prosperitetu na nekom prostoru. Mislim, nikad to ne dolazi solo verzija, uvijek je to jedan orkestrirani napad i ja stalno govorim na tim nekim predavanjima, skupovima, nemojte biti naivni. Sistem se obračunava sa građanima vrlo dugo i to je jedna uhodana mašinerija i meni je se desilo da nisam znala šta me snašlo u jednom trenutku. Recimo kada sam prije par godina napadnuta na ulici, ja apsolutno nisam u tom trenutku razmišljala na šta je sistem sve spreman. Znači, neko me napao, ja pozvala policiju, on mi se otprilike nasmijali u facu, vidim da me neće zaštititi. Nakon toga zovu mediji da dam izjavu i ja i dalje malo onako u šoku, dajem izjavu potpuno naivno, ne znajući da policija umjesto da pronađe počinioca, privede na saslušanje, inicira prekršajni ili krivični ili bilo kakvu vrstu odgovornosti preduzme prema njemu. Iako sam ja obezbijedila i svjedoke i kvalifikovala se, sam ja to džaba. Pazite, znači umjesto da zaštiti mene kao građanku koja je napadnuta, oni se penju u butik, izuzimaju video nadzor, montiraju i sjeckaju i šalju nezavisnim i ostalim medijima onaj dio gdje se ne vidi kako on mene napao, još se naravno ni ne čuje ništa jer je čovjek urlao, galamio, pa kao nic se šta vidi, nic se šta čuje. Evo, meni bilo dosadno, pa ja prijavila napad onako iz čiste mira. Ja sam tad bila u šoku. Da. Potpuno naivno ušla u to sve i razmišljam, Bože, pa ja sam tolike godine u aktivizmu i nisam se nadala, mislim, u tom trenutku je stvarno teško i procijeniti, ali to mi je bila odlična lekcija kako organi koji trebaju da štite, čime se služe da bi tebe u potpunosti poništili bilo kakav tvoj društveni utjecaj, da bi te ponizili. Ja kažem, to je sekundarna viktimizacija. Neko te je uplašio, mi smo pokazali da te nećemo zaštititi, pa se ti plaši sutra naveče ako negdje bude šetala. I još na to sve ćemo i da te ponizimo i da te ismijavamo sa našim bratskim medijima. Mislim, tako da kada se ide protiv sistema, moraš biti spreman na sve. Mislim, to je žrtva o kojoj pričamo. Nekad, nažalost, ljudi u tim nekim svojim borbama neću ići nastoje ostati sami, nego budu sami. Nekad su to borbe pojedinaca, nekad budu manje grupe, a nikad nećemo zaboraviti Milana Vukelića i njegovu borbu da objasni da je došlo do određenih koruptivnih radnji u procesu koji se desio u Banja Luci i nažalost to su bili neki periodi rani neki počeci. To je bilo i prije Picinog parka. Jeste. Kada je praktično ostao sam i vjerovatno vjerovao da postoji sistem koji će ga zaštititi. Da. I to je ono meni što često budem ljut i budem mi krivo i budem mi žao i bijesan sam danas kad razgovaram sa ljudima kad mi kažu, ali za Boga imamo institucije. Meni dođe da kao Superman ovako pokidam svoje odijelo i kažem da li si normalan. Sad još bolje je, imamo veću sliku, bolju sliku, šta se dešava sa međunarodnim pravom kada je u pitanju i svijet i Europa i međunarodni sud. Zakon sile, zakon jačeg. Tako da ono što sa jedne strane me, neću reći, ne brine me nikad, više sam bijesan i tužan zbog drugih i njihovih života, sabijanja u te mišje rupe, da ne shvataju koliko su grupe ljudi jake, koliko su sposobne, obrazovane, informisane. Znači, dovoljna je mala hrabrost, koliko mogu biti jake da utiču na bar održavanje ovo prava što imamo. Jer prava nisu nikad davana, prava su otimana. Tako je. I mi danas, što zbog obrazovnog sistema, sama si rekla, što zbog učenja od roditelja, imaš primjer ti, imam primjer ja, je bilo nemoj, stani, ćuti, pričekaj, znaš, Golog otoka više nema.
ali postoje naravno drugačije metode. Postoji interesantan ćelija u PS centar. Eto, postoji u PS centar, ali ne mogu svi Bila stati. sam. Ali ne mogu svi stati. Ne može stati 1000 ljudi. Ne može 10.000 ljudi stati. Ja to sve vrijeme, sve ove godine govorim da je snaga u solidarnosti i u brojnosti. I to baš kao pokvarena ploča, samo malo da se solidarišemo. Mada, evo, regulacioni planovi, mi sad to malo i vidimo, malo možda i ne malo, možda puno. Ljudi po naseljima, ne damo park, ne damo drvo, ne damo hrast, ne damo zelenu površinu, izgradite nam školu, nemojte posaditi još jednu zgradu. Znači, ljudi su shvatili da moraju da otmu tu školu. No. Jer ako je ne otmu tu parcelu za školu, na toj parceli će da bude zgrada. I to je super što su ljudi osvijestili, jer tim otimanjem na duže staze će u stvari prestati imati obavezu da otimaju, jer će vlast da shvati da baš ne može tako lako da posadi zgradu gdje im je milo ili gdje je investitoru milo. Odnosno, cijena parcele će porasti, društvena cijena parcele će porasti. Da. Recimo. Tako da, kao i u ličnim odnosima i u ličnom životu, to je ova moderna psihologija, kaže sve u granicama, postavljajte granice. Znate, kao dijete mi se popilo na glavu. Postavite granice, pa čak i prema djetetu. Neka na grbaču se popne, nek se penje na glavu. Ne, ali mi moramo kao građani da postavimo jednu debelu crvenu liniju i kažemo svim vlastodržcima, i gradskim i državnim, i ovoj partiji i onoj, ovo se ne prelazi. Ovo je naša crvena linija, ovo je kvalitet života i ovo su naša prava koja mi štitimo, ne biramo sredstva čim mi štitimo. I tu nećete preći. I nas je ovoliko, a vas je ovoliko. Nemojte to zaboraviti. Spomenula si tužilaštvo. Spomenula si... Jako sam ljuta na tužilaštvo. Da, sudove. Često ljudi ne prave razliku između... Ja nemam toliko loše iskustvo u sudovima. Doduše možda možda oni baš ekstremno eksponirani, senzitivni politički predmeti mogu, ali ja čak sudove u ovom potpunom razočarenju i kritici sistema nisam ni spomenula koliki imam razočarenje na policiju koja prebija svoje građane, ali ne građane koji pružaju neki otpor, koji su uhvaćeni u činjenju krivičnog djela, već bukvalno građane koje je zatekao negdje na ulici u gradu, to su ljudi sa prebijenim rukama i nogama. Pa nazovu UKC i kažu nemoj napisati taj nalaz. Mislim, to su stravične stvari koje se dešavaju redovno. To nije jednom, dva put. To je na svaki 2-3 mjeseca. Jako sam kivna, a onda sam još kivnija što niko ne sankcioniše te usijane glave unutar sistema policije. Unutar policijskog sistema, jer ja kad kažem institucija, mislim, razumijete, policija broji nekoliko hiljada ljudi, naravno da ima finih, čestitih policijskih službenika i ovi koji vezuju za radijator. Znači, svjesni smo da nikad nisu svi, ne generalizujem. Ali je daleko previše i daleko je prevršilo svaku mjeru ovo do čega se dovodi pa već godinama. I onda sve to dokumentujete i prijavite. I ne podigne se optužnica. Ma ne da se ne podigne optužnica. Ja sam prije nekoliko dana dobila naredbu o nesprovođenju istrage za krivičnu prijavu uz koju sam na USB-u predala video snimak gdje se vidi gaženje, prebijanje, premlaćivanje sa nadzorne kamere. I ni to nije dovoljno ni da se istraga pokrene. A gdje nam je optužnica, gdje nam je osuđujuća presuda? Da. Jako sam ljuta na to. Osjećam se isfrustrirano, nemoćno. Ja razumijem da možda ni tužilaštvo nema onaj stepen
zaštite slobode i nezavisnosti kao na papiru, jer možda je ta neka policijska sila došla i do suda i do tužilaštva, ali onda svi trebamo svijest da mi imamo jedan ozbiljan problem. Onda mi imamo jednu silu, državu u državi koja nikog ne pita i nikog ne moli. To je još veći problem. Apsolutno. Nije samo moj problem. Ne. To ljudi ne shvataju. To je problem i najvišeg političara. Sutra će i njegovo dijete biti u gradu jer su počeli da mlate i na školskim igralištima. Jest. Ali da li je u pitanju cenzura ili autocenzura tužilaca? Ne znam. Da. Zato što sad mene interesuje što bi neko u takvom sistemu postao tužilac? Šta ga vodi, goni, šta ga tjera? Državni posao, Bože tiho. Jel fakat tako nizak nivo aspiracije, kao imam mjesto, imam stolicu, imat ću tužilačku platu. Jel stvarno... Ne kod svih, naravno, ne kod svih. Ajde da ne generalizujemo. Dobro, ne generalizujem. Ali, da. Meni to poprilično, znaš, kad bi se predame. Kad predavnom bila, znaš, to pitanje i sad imam, ne znam, mogu da apliciram, kao ne bih prihvatio. U ovakvom sistemu ne bih prihvatio ili bih prihvatio do neke zeznute situacije. Ali pazi, na početku smo pričali šta je politika uradila na fakultetima. Dakle, studenti koji su dijelili stranačke letke i doiksavali, priiksavali 2005. su sad tužioci, sudije, advokati, ministri. Mislim, sad mi žanjemo ono što smo sijali 2005. Da. Mi sad to žanjemo. Kako neko može mirne savjesti da sve to pogleda što dostaviš i da otkuca i potpiše takvu vrstu akta? Nije to jedina, naravno. Iskreno ne znam. Imala sam priliku 1-2 puta da priupitam. Vidjela sam da ni tim ljudima nije baš lako i ugodno, ali Bože moj, daš otkaz pa radiš nešto drugo. Mislim, nije ni meni bilo ugodno da me hapse, nije ni meni bilo ugodno da me neko napadne, ali evo, odlučila sam da još, možda neću cijeli život, radim taj posao. Mogla sam se fino vratiti u kafanu i pjevat. Mislim, razumiješ, znači mi donosimo svoje lične, profesionalne, životne izbore. Ako uzimaš novac za odbranu, za stupanje, da budeš ti taj neki advokat heroj, izvinima i druga strana medalje. Ako si odlučio da budeš gospodin sudija, gospodin tužilac, da imaš tu lijepu platu, redovnu, onda dolazi cijena toga s tim. Međutim, niko neće da plati cijenu. Građani će plaćati cijenu. Pa građani, pa njih niko ne pita hoće li. U tom periodu, sjećam se, kad je pitanju taj kraj, odnosno izlazak iz tih posljednjih dana nekih protesta i pisanja o slučaju Pravda za Davida, odnosno ubistva. Nikad neću zaboraviti riječi od jednog od predstavnika međunarodne institucije koji mi je rekao da su dobili instrukcije da više ne stavljaju to u izvještaje. I to je ono što je meni nije bilo porazno, meni je bilo samo potvrda tog udruženog poduhvata da na neki način za ove prostore i za upravljanje ovim prostorima namijenjeno je što iznutra, što izvana, da ljudi budu u ovim polutorovima, odnosno etnotorovima, da budu vječito posvađani, bacajući pred njih različite teme interetničke. I tu se na neki način opet pojavljuje i opet je vidljivija slika rješenja, opet ujedinjeni građani. I to je ono čega se najviše boje. Boje se, evo kada je u pitanju zaštita životne sredine, boje se neki stranci da će se Srbi, Bošnjaci i Hrvati ujediniti. U odbrani. I ujedinjuju se. Evo da im poručimo da se ujedinjuju. Svaka čast im. To je jedan proces koji tako se prirodno dešava bez, što kažu, jednog projekta, bez jednog prisustva plavih šlemova, što bi se reklo. Što kažu, muka natjerala. Muka natjerala jer ali ima i taj ljudski moment prosto. I taj neki period nažalost i poslije Picnog parka i poslije Pravda za Davida ja sam vidio jedan broj ljudi koji su napustili ove prostore.
Poslije su doselili neki još drugi ljudi, dobrodošli, svih krajeva, uvijek poruka da shvate da je ovo njihov grad, njihov prostor i da sa njihovim znanjem društvena angažovanost je od nasušne važnosti. Okay. Kako tebi ti građani poslije 2018. i tog procesa do 2020. Da kažem izgledaju? Koliko su aktivni, pasivni? Evo spomenula si sada upravo kod regulacionih planova da se pa svako naselje ima problema, odnosno ima atak određenih kapitalista ili ulagača u nekretnine. Dižu se, informišu se, komuniciraju, traže pomoć pravnika, advokata i svega. Dosta ljudi koji su i tada bili aktivni, možda nisu predvodnici ovih sadašnjih inicijativa, ali ono koliko ja vidim, uvijek su negdje, da li su u prvom ili trećem redu, ali su tu da podrže. Vi kad jednom osjetite tu energiju zajedništva, koja je posebno bila jaka kad su bili skupovi pravde za Davida. Znači, to je 1000 ljudi, ali jedna emocija na onom trgu. Takvu istu emociju možete imati kad protestujete povodom 8. marta zbog akušerskog nasilja, femicida, zagađenosti vazduha ili odbrane nasilja. Ljudi su počeli da vole tu emociju koju dijele sa svojim komšijama, sa svojim sugrađanima, jer osjećaju povezanost da zajedno nešto brane i da se za nešto bore. Što je također posebno osvježavajuće u ovom nekom ultramaterialističkom, kapitalističkom društvu gdje smo navikli da nam je Zara, Temu glavni izvor iPhone zadovoljstva i onda kad nađete nešto duhovno, nešto društveno, vi tačno osjetite tu neku hemiju koja struje između kompletne zajednice i mislim da se ljudi tome vraćaju. Ima i oni koji su zastrašeni, naravno, ima i taj moment. Ima oni koji su zastrašeni pa su pobjegli, pa su otišli. Ali dobra strana priče je da imamo mlade koji kao neka nova generacija imaju potpuno neki novi sistem vrijednosti. Ono što mi je najljepše kod omladine je što nisu kalupljeni kao mi, ćuti, ne talasa i ne javljaj se. Znači oni su odgojeni na neki drugačiji način i vrlo rano pokazuju neki svoj stav. Meni se to dopada. Iako ja sam bila onaj klasični ćutne talasa, vrpoljila sam se, ali u suštini sam bila puno više poslušnija nego današnji tinejdžer bilo koji. A ja sam za svoje vrijeme bila buntovnik, kažem. A sad je svaki prosječni tinejdžer buntovniji od mene kad sam bila prije 20 godina. To su neke nove pojave koje ja pozdravljam, za koje sam kao senior sad već u tom moramo se pomisati. Pa teta Jovana je tu, znaš, da mladima, da dječici kaže ovo trebate ošarnite zahtjev, da vas ne hapse tamo, vi to napišite. Ili im pripremim, otkucam, pošaljem, to mi je naravno uvijek zadovoljstvo kad neko nešto radi dobro za zajednicu i onda zafali onaj administrativni dio. Kako, da, iako smo uradili milioni priručnika i formulara, ali ipak sam tu kad god treba da uletim, da pošaljem, to mi je baš onako drago. I imamo mi, evo, i Banja Luka uvijek ima nekih, imamo problema, pa onda uvijek ima i nekih akcija. Evo, mame protiv zagađenja, opet smo imali za 8. mart neka dešavanja, dobro, ja malo možda više ove ženske feminističke, tu mi je najsvježije. Naravno, podržavam i druge stvari. Onaj problem koji je jako alarmantan i koji se ne rješava jeste ova pomenuta policijska brutalnost i tu trpe djeca od 14 pa onda svi odrasli do starijih ljudi doba negdje 70. Znači, po moja statistika, najmlađa žrtva policijskog nasilja je 14-godišnjak, a jedan od najstarijih klijenata je imao blizu 70 godina. Nisi puno pogrešila kad si rekla političko. To je naravno sve je političko pitanje, tako je.
I ljuta sam i na političare. Jer mnoge od tih priča su izašle, ugledale svjetlo javnosti zahvaljujući hrabrim novinarima. Jer vi da biste to izvijestili morate imati određenu dozu hrabrosti i u novinarskoj profesiji, što ja jako cijenim. I nijedan političar se nije oglasio. Mislim, jako nisam upratila, evo ako. Tako da, i kako je to političko pitanje? Mislim, da neko iz čista mira može da vas liši vašeg prava, slobode, kretanja i još pri tome da vam nanese lakše ili teže tjelesne povrede i da vas izbaci kao psa na ulicu u 4 ujutru i da kao ništa se nije desilo, ćuti, previ se, nastavi dalje. Mislim, kroz moju kancelariju je prošlo pa 40-50 već takvih slučajeva, potpuno neriješeno. Pazite, to nije uopšte malo. To je samo jedna kancelarija, samo meni koliko se ljudi javilo. Bez ikakvog epiloga ljudi nose traume za cijeli život. Ja i dan danas srećem te ljude nakon 10 godina i kad se sretnemo ja i dalje vidim, jer ja ih podsjetim na taj događaj, nažalost. Tako da nije to dobro. To kolektivno nije dobro, jer, pazite, traume su opasna stvar. Mi smo prošli rat, pa znamo šta ratna trauma uradi. Pa i generacijsko prebacivanje i svašta. Mislim. A sjećam se kad sam išao po teta Željku, mislim, teta Željku pretvorili tamo u Mahovljane. Mislim, to je strašno kad ti dođeš i kad skontaš koga došao posjetiti i gledaš onog policajca i sad razmišljam. Znači, mislim, ja vjerujem ima tu puno i nesretnih života i psihološke nestabilnosti, čast izuzecima, kažem, u policiji i ljude koje sam upoznao, ali ne mogu reći, to je uvijek pitanje, pa majku mu, je li većina idiota ili je većina dobrih ljudi? Ako govorimo sad 49-51%, nebitno. Zar je moguće da unutar strukture ne postoji zajedništvo, iako znam da postoji jaka vertikala u takvim konstrukcijama kao što je policija, da ljudi kažu, pa dokle ćemo da nas gledaju kao šabane? Policija je kao vojska, mislim, oni imaju te svoje stroge protokole i oni imaju, svaki policijski službenik ima vrlo visoko izgrađenu tu privrženost prema toj instituciji, prema službi. Znate, služba pa ja. I onda zašto se određeni slučajevi kad se otmu kontroli, a naravno ima i takvih situacija gdje služba shvati da među svojim redovima ima problematičnog službenika. Neposlušnike. Mislim, poslušni su, ali prosto su van kontrole kada je ovo u pitanju. I on to rješavaju na svoj način. I bilo je nekih par situacija koje ne završe na sudu, gdje bi trebalo da završe, pa na kraju krajeva ako tim ljudima treba i psihijatrijska pomoć, pa mislim ima i za to postupak, već oni to rješavaju u službi. Vrlo onako jedan zatvoren tip službe, vrlo jasno komandno strukturisan, hijerarhijski i onda i kada neko baš pravi problem, uglavnom vole onako prebacivati, daj ti sad malo u bileću, pa onda dole pravi probleme, sve dok nekako ga ili penzionišu ili stave za neki sto da ne bude uopšte na terenu ili možda i na kraju neki otkaz. Sad neke sam slučajeve baš pratila, neke nisam. Mislim, mi smo mali grad i što služba misli da se ne zna, zna se. Tako da, ali ja to ne podržavam. Prosto to je isto urušavanje sistema. Jer nije na tebi da ti to riješiš. Urušavanje institucija. Tako je. Ti misliš da ti štitiš time instituciju. Jer kao ja ću ga kazniti kao neposredni rukovodilac samo da se ne priča, ne piše i da ne izađe iz institucije. A to je duplo golo, duplo gore. Urušavaš instituciju koju kao time štitiš. Pošto, kroz sve ove procese sjećam se i od Picnog parka, pa bilo je protesta okupljanja. Tu su Dževad Galijašević, tu su razni teoretičari za ove. Sjećam se da su pričali svaki put napadnuta je Republika Srpska. Mi treba da odbranimo Republiku Srpsku.
Republiku Srpsku ne čini institucije, ne čini grb, ne čini zastava. Republiku Srpsku čine ljudi. Ljudi je preostalo oko 870.000 trenutno, dok se ne povuku ovi koji su otišli prije par godina, dok ne dobiju nakon 5 godina dozvole, boravak, šta već, pasoše, državljanstva, ode i familija. Jesu li, mislim, znam da je u pitanju interes i zašta interesa. To je klasična zloupotreba psihologije. Igraju na sentiment ljudi. Taj napad, izgubit ćemo Republiku Srpsku, to najviše pogađa ljude ratne generacije. Koji su zaista u jednom trenutku mislili da će neko doći, napast, ubiti, istjerati, ono sve najgore. I onda kad to ljudi prežive, hajde, mi smo bili djeca, ali generacije naših roditelja. I ti kad nakon 20 godina i 30 godina kažeš napadaju, mislim, odmah se alarmi popale. Tako da je to, ali mislim, to je jako zlobno igrati na tu kartu. Šta su sve ljudi prošli i preživjeli i da ti konstantno svake večeri u 7:30 ili u onoj sekciji, tačno ima ona jedna ratnohuškačka sekcija u Dnevniku, da ti igraš na tu kartu i ljudima trigeruješ te rane koje nikako da zacijele. Ali dok je god tih generacija koji imaju taj strah, ta karta će prolast. Ali sa mlađim generacijama ta karta neće prolast. I to mi je drago što se rekla, ja se iskreno nadam, i evo kroz naše djelovanje uvijek pokušavamo i ohrabrimo mlade ljude da se uključuju, da budu oni nosioci, da mi ćemo podijeliti svoje kapacitete i znanje koje smo imali i oni trebaju da krenu od tačke do koje ćemo mi dobaciti. Jer ono što je, spomenula si jednu bitnu stvar, a to je, i pričali smo o tom nekom zajedništvu, o tom nekom objedinjavanju pokreta, udruživanju, gdje je i u kapitalističkom sistemu, ali i u ovom obrazovnom sistemu počelo se raditi razdvajanje ljudi, odnosno podržavati individualizam. I onda individualizam, jačanje individualizma, to je sad svuda u svijetu prisutno, jeste slabi pokret, i društveno organizovanje i političko organizovanje danas sutra. To je ono što ja se iskreno nadam da sa tim nekim novim generacijama koje će znati istoriju, ali neće biti toliko pod traumama te istorije, iako evo pojedini predstavnici institucija, iako su mladi, ne ohrabruju. Jer dobro, uvijek je bilo konformista. I konformista, ali ovi koji su zarobljeni u nekim i vjekovima i nekim bitkama. Ali to je konformizam. Vi kad se utopite u onu neku ideologiju koja se smatra popularnom, pogotovo među ljudima koji mogu da vas negdje lansiraju ili obezbijede, vi ćete se konformistički onda ne znam, mantrati kneza Lazara i na srednjovjekovne vitezove i na... Naš je tvrtko. Mislim, šta god je već u tom trenutku diže moral. Naš je tvrtko, vaš je mehko. Što se tiče tebe uglavnom kroz ovaj period shvatio sam da diskriminacija u bilo kom obliku ti je pokretač, odnosno kidač. I čega se sjećaš još od nekih ovako inicijativa i dešavanja u dosadašnjem životu ti je bilo onako, neću ići interesantno, ali ja znam da svaki put kažem, ovo moram, ovo stvarno se mora. Šta ti je onako... A kad je u pitanju diskriminacija... Ne kao advokat, kao građanin. Pa kao građanin... Ajde ovo da kažem za diskriminaciju. Recimo, tu priču oko pravde za Davida smo u tom nekom... U sudskim procesima smo krunisali presudama kojima se utvrdilo da je država putem MUP-a diskriminisala svoje građane. I to je po prvi put napisano u sudskoj odluci. Na što sam ponosna. Svaka čestitam. Još je ozrenov postupak u toku, trenutno je po reviziji, ali ozrenov predmet je specifičan što nije utvrđena bila samo diskriminacija, već i tortura i nečovječno ponašanje. I to je novo,
Ili To je isto, će biti to novi... nije iz naših nacionalnih zakona, to je direktno iz konvencije primjenje, pošto kod nas konvencija ima direktnu primjenu, a i ove koje smo ratifikovali tekako naravno možemo koristiti. Pa sam ja u nedostatku domaćih zakona koji se bave ljudskim pravima direktno primijenila konvencije i dobila na papiru i to. Međutim, još ima borbe u tom predmetu, taj nije završen, ali hoću da kažem, kad je u pitanju diskriminacija, ono što je najveći uspjeh mog profesionalnog rada na toj temi je što sam je dobila napismeno potvrđenu u sudskoj odluci. A diskriminaciju nekako ja osjetim vrlo blisko sa tom pravednošću, odnosno nepravdom. Iz djetinjstva, iz srednjoškolskih dana. Jer svako nejednako postupanje i tretiranje, onda kada si u obavezi da tretiraš jednako, stvara taj osjećaj da si manje vrijedan i stvara osjećaj da ne valjaš, da ne pripadaš. I mislim da, recimo, nismo još ni osvijestili koliko diskriminacija nanosi nematerijalnu štetu. Koliko duševnog bola diskriminacija nanosi. Ali prosto mi smo društvo, ja kažem, nama je Ustav diskriminatoran, pa onda kad pređemo i ove naše etno-nacionalne, pa vjerske, pa mi smo se totalno baždarili na tu diskriminaciju, ali ne znači da ne boli. Znači, diskriminacija i dalje pojedinačno svakog, bila to LGBTQ tema, bila to socijalno uvjerenje, politička pripadnost, šta god, ona uvijek boli i ona je uvijek nepravedna. I zato i postoji zakonska zaštita od takvog tretiranja. Rekla si da diskriminacija je prije svega ta neka utječe na taj duhovni gubitak, odnosno ali nije samo, ona je i materijalna, samo u drugom koraku. Tako je. Materijalna, sad nešto razmišljam kad si to rekla, je sigurno jedno 1000-2000 ljudi, ako ne i više, iz Republike Srpske otišlo u periodu, recimo, Pravde za Davida. Ili poslije toga. Kroz otkaze, kroz premještaje. I odselili su iz Republike Srpske, nisu više poreski, ne plaćaju porez, ne doprinose, ne proizvode vrijednost. Proizvode vrijednost u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i ostalim zemljama. Ali naši političari baš tako vole da gledaju daleko i široko i da razmišljaju o ekonomiji za 10 godina, o razvoju. Eto, ko te plaća? Ko te plaća? I ti si sad protiv Republike Srpske i svih institucija u Bosni i Hercegovini. Šalu na stranu, ono što često čujem i od tih perioda kada smo prozivali institucije da rade svoj posao, mi u stvari, uključujući se našim angažmanom, želimo da institucije budu jake, da budu nezavisne i da zaista rade svoj posao. Tako je, nismo mi nihilisti pa hoćemo da ukinemo sistem i da ukinemo institucije. Mi samo hoćemo taj kukolj da odstranimo kako bi one prodisale i zaista radile ono što im je povjereno Ustavom i zakonom da rade. Vrlo jednostavno. Sad sam skontala da sam Ustav i zakon možda rekla 2 puta, a kao advokat sam ovdje. Znači, čekaj, gdje su pitanja za član onaj? Član, pa evo, sad kad si, građani su dužni da poznaju zakone. Da. Ništa ih ne može... Ali nisu dostupni zakoni. Ali nisu dostupni zakoni. Spominjali smo u suštini da službeni glasnici se naplaćuju. Tako je. Jedna inicijativa za vrijeme korone je bila da se otključa službeni glasnik, bar elektronski. Pisalo nas je više, pisala sam i ja. I onda samo za vrijeme korone kada su bile one odluke kriznog štaba, tipa danas odlučujemo za juče da ne smijete nešto. Trebali ste. Tad jedno vrlo kratko vrijeme i onda se opet zaključali, tako da moraš da kupiš ono što si u obavezi da znaš. To je potpuni apsurd i znam da je u toku proces jedan sudski vezano za čeka se presuda da se vidi šta će biti u stvari vezano za to, ali eto, rekli smo, s obzirom da su i pravnici, posebno advokati, ljudi sa određenom znanjem,
i iščitavaju zakone i skidate te plaćene službane, moramo ulagati u naše znanje. I onda možemo shvatiti koliko su oni u stvari važni i bitni za cjelokupno društvo sa jedne strane i koliko ljudi imaju potrebe za advokatima. Pričali smo malo prije da advokati nisu ništa dužni s obzirom da nisu dio sistema kao što su druge institucije koje građani plaćaju kroz različite poreze, što je sjajno. Sad, nisu dužni po toj nekom administrativnoj osnovi, odnosno po zakonskoj osnovi, ali društvena neka odgovornost sa njihovim znanjem, sa njihovim iskustvom, viđenjem, informacijama, mišljenjem. U Banjalučkoj advokatskoj komori imamo preko 300 članova. Na području Republike Srpske preko 600. Ja vas znam 4-5. 6 možda, nemam pojma, koji su se uključivali u neke društvene momente. Što uglavnom je 99% pro bono i bila podrška i uključivanje, ali šta vam je sa kolegama? Mislim, što sam se ubacio. Nisam advokat, ali mogu da pogledam zakon i razumijem se u neke stvari. Ja znam da je to individualna stvar. I da svako prema svom nekim moralnom i to nekom sagledavanju društva odlučuje da li će šta će raditi. Imam prijatelja koji su advokati, koji se ne angažuju ili koji znaju sve. Ma znači, 1/1 sad mogu da pomognu u nekoj grupi. Advokati su poznati po tome što su pametni. Mislim, ja znam da platit će, ali gdje nam je... Što me pitaš? Da, gdje nam je društveni moment? Mislim, nezahvalno je govoriti u ime drugih. Dobro. Ja sam recimo isto bila, u jednom trenutku sam se zapitala da li je ovoliki moj aktivizam možda i u suprotnosti sa advokaturom. Dok nisam počela malo aktivnije da izučavam advokaturu u nekim malo naprednijim sistemima i uređenijim od našeg, pa sam tek onda se oduševila u stvari šta sve advokati rade. Jer sam se zaista u jednom trenutku osjetila kao crna ovca i onda sam zapitala da li će možda meni moja komora da zamjeri, da li ću dobiti možda poziv iz komore, da kažem, ne talasaj toliko. Mi smo plaćeni. Tako da, i onda sam, suština advokata je uvijek da zastupa i da štiti svog klijenta. Klijent je građanin, znači advokat uvijek štiti građanska prava. Samo pojedinačno, ne kroz kolektivitet. Ali kroz ove neke inicijative, vrlo dobro poznavajući sistem i one neke mane i rupe u sistemu, on može naravno da nesebično svoje znanje iskoristi i da kolektivno zaštiti građanska prava i interese. Zašto se to toliko masovno ne dešava? Zato što u advokaturi vrlo lako možete da dođete u konflikt interesa i što prosto svi ti ljudi od advokature žive. Znači, ja nikad neću proći ni na jednom javnom tenderu. Mogu sad krenuti da konkurišem i nikad neću proći ni na jednom javnom tenderu. Oni me jedva čekaju. Pravni savjetnik. Neću sigurno dobiti ni jednu banku, ni jednu ovu firmu koja je u bliskoj vezi sa političarima, sigurno neću dobiti. Neću dobiti ni jednog investitora. A tu je novac. Da. I sad vi ste svjesni da ukoliko krenete da galamite i da se zalažete, da vi poprilično sjećete ali kako da vam kažem, meni nije bilo previše teško donijeti tu odluku zato što vi te klijente ne možete steći jednom zdravom konkurencijom. Jer vas takve firme i takve institucije ne uzimaju jer ste vi super stručnjak u mjeničnom pravu ili slično, već vas uzima zato što ste tamo nekog počastili, povukli za rukav i pošto ja to možda sve da hoću i ne znam da radim, nisam znala počast kad sam bila na porodu, a kamoli da znam na tenderu čast, tako da ja sam zato smotana. I ja sam odlučila da svakako neću u tom smjeru ići. Ja sam odlučila probati ovako, ako prođe, prođe, ako ne prođe, Bože moj, nije advokatura jedino što znam raditi u životu. Ali hoću da vam kažem, mnoge kolege
recimo, nešto bi rekle u nekom konkretnom slučaju, ali možda baš imaju nekog klijenta koji je povezan sa onom nekom firmom ili nebitno tim društvenim problemom. Da. A ovo Palanka jeste? Palanka jest, zna. pa evo, ja se sjećam kada je mene sadašnji gradonačelnik pozvao da mu budem u timu i ja lijepo njemu rekla, možeš da kupiš moje znanje kroz ovaj angažman, da te svojim znanjem pomognem da napraviš dobre stvari, ali ne možeš time da kupiš moje ćutanje. Ako si to planirao, nemoj me angažovati. Ne. I onda smo se vrlo brzo rastali. I sada, koga god ja da zastupam protiv grada, to je problem. To su telefonski pozivi, to su tamo neke objavce po onim portaloidima, tako neke gluposti. Hoću da ti kažem, većina advokata će reći ne treba to meni. Da. To je šteta, zato što nekako reklo bi se da to znanje, ako govorimo o društvenim promjenama, a advokat nekako, želi da svojim znanjem utiče na vladavinu... Ali puno nas je tiho. Previše? Nas je previše na ovako malo tržište. Pa i onda ti... puno pa se snalaze. Mislim, ti kad te kreneš, pa ja sjećam jednom kolege, jedno vrijeme dok se probijao, jadan mučio da ima posla, na najgorijim onim predmetima gdje trebaš stav pečat i moliš Boga da ne odeš u zatvor, njega su uvaljivali jer prosto nije znao više šta da radi, morao je se nekako prehraniti. Mislim, ne pravdam, ali znam zbog čega je to radio. Nas je previše. Imate jako puno advokata koji su, radili do juče u banci ili osiguravajućem društvu i onda nastave da otvore kancelariju i onda kao za paušal rade i dalje te predmete. Mislim, i onda naravno i te kolege žele da prošire bazu klijenata, pa onda ne žele da probonišu, mislim, pazi, misliš da meni nije nekad bilo preko glave probono slučajeva, pa došlo mi je 1000 puta. Teško je tu naći sredinu. Ovo što sam ja rekla nije zdravo ni sa čim pretjerivati, pa tako ni sa aktivizmom, a boga mi ni sa sebičnošću. Pa, to sam htio reći, aj nek probaju, aj nek izađu, mislim... Ja kažem i najveće one kapitalističke ogromne advokatske firme, korporacije uvijek imaju 2%. Oni imaju po statistici onaj neki broj predmeta koji se moraju pro bono, pa se oni reklamiraju. Vidite kako smo mi humani, mi smo, pa mislim, aj bar 2%. Ni 2%. Pa puno je tu straha. To je, mislim, ljudi misle da su advokati dio sad, kao da smo mi, s Marsa došli, pa i mi smo dio ovog sistema, ćuti, ne talasaj, nemoj da pričaš. Sad, mi ne možemo dobiti otkaz, ali možemo izgubiti klijenta, možemo izgubiti predmet i onda prosto, to je taj kalup. Ali, Bože moj, sve više i mladih advokata, tako da... Nadamo se i hrabrost. Sjetio sam se jedne stvari, pa poruka ponovo, zaprate nas ovdje, može onaj klik i onaj škljoci klik, ovo je sad poruka za opet dijasporu, evo, sjetio sam se jedne ideje. Draga dijasporo, ima vas preko 1 milion i Boga pitaj koliko. Pratite, ko prati ove emisije. Ovo je još jedna od tema, jedna grupa ljudi u BiH, ima ih i nešto više koji su angažovani na različitim temama i pomažu različite inicijative. Recimo mogućnost ukoliko želite da podržite uspostavljanje pravnog sistema u Bosni i Hercegovini ili entitetu Republike Srpskoj, ako želite da se fokusirate ili nekom posebnom kantonu ili nekoj opštini, imate različite opcije kao kad birate opcije kupovine bilo kojeg uređaja. Možete da donirate. Znači, odredite neku advokaticu ili advokata, evo imamo jedan primjerak ovdje kod nas, i kažete, evo ja ću vama uplaćivati 50-100 maraka zato što ste kroz svoje djelovanje doprinijeli razvoju pravnog sistema u bosansko-hercegovačkom društvu. Zamislite, vrlo jednostavno. Evo, ne morate nama, ne morate organizacijama,
Jer, Ti se šališ. ja se uopšte ne šalim. A ne može to tako. Jel ne može donacija? Ma ne može, Ne može donacija. čovječe. Kako možemo pravno? Možete centru, ali nemojte advokati. Kako mogu podržati? Evo, kako dijaspora bi mogla podržati advokatski rad advokata koji su pomagali ljudima? Evo, vrlo prosto. Advokatima ne treba pomoć. Mi lijepo odradimo nešto iz našeg oblasti, aktivnosti, djelatnosti, to mi je riječ koja mi je falila, djelatnosti, i fakturišemo. Znači, mi ne možemo primati donacije, ali možemo naravno da podržimo da se podržavaju i doniraju inicijative kroz neformalni ili kroz udruženja građana. Mislim, hvala ti na ideji. Ne, pa evo, pa i ispostaviš račun, kako se zove kada uradiš unaprijed. Ja, mislim, montažir će imati posla. Ne. Znači, mora postojati način kako da uključimo našu dijasporu, koja često govori da se stvari ovdje trebaju mijenjati. I onda imamo ljudi koji pokreću inicijative sa jedne strane, advokacije koje se daju, rizikuju, sad smo rekli, određen posao, mora postojati jednostavni i lakši način da, jel paušal neki, nemam pojma za dijasporu, otkud znam, i da djeluje. Ja razumijem, mislim, može to preko inicijativa. Mora. Kroz udruženje ili kroz neke inicijative. Da, zašto moram prozvati dijasporu? Pogotovo onu Možemo se mi, nas 10-15 advokata u društvu osnovati fond za takve slučajeve, pa ćemo onda... Evo dobre ideje. Namjenski račun ili nešto. Evo dobre ideje. Na moj nemojte, sam još treba inspekcija da dođe. Ko je ovo? Ko vas plaća? Dobro, sad ste domaći plaćenici, ovako bili strani plaćenici i domaći plaćenici. Ali evo dobre ideje. Eto. Da advokati koji su društveno aktivni mogu zaista formirati neku vrstu posebnog fonda inicijative upravo ovako za neke društveno korisne predmete. I u tu bi se uključili mladi advokati i oni koji bi htjeli, ne znam, stažirati ili ovako onako i raditi slučajevi koji su vezani za društvene stvari. Eto, priča. Razgovarat ćemo poslije kako da razradimo temu. Opet domaća zadaća. Žao mi, ali razvoj društva, ukoliko ga želimo imati, moramo nastaviti gurati dalje. Drago da smo došli do tog nekog zaključka. Da sam te zaustavila. Imamo li bolje društvo ili institucije? Društvo. I dalje vjerujem u društvo. Da. I dalje. I imamo i tu svega, ali ja nekako uvijek vjerujem ovaj drugi dio da statistički i ako ništa imaju veću dozu slobode da svijest izgrade i da djeluju. A onda kad mi ojačamo izvan institucija, onda ćemo mi lako natjerati institucije. Institucije su ovakve zbog nas. Mislim, moramo da se pomirimo sa tim. I kada mi izgradimo dovoljan stepen svijesti, šta je čija obaveza, šta je čija odgovornost, šta je čije pravo. Puno će ići jednostavnije i onda ćemo uticati i djelovati da institucije malo podsjetimo šta moraju i šta trebaju i kako trebaju. Ali ja i dalje vjerujem u ovaj civilni dio nekako i radim sve ovo što radim u nadi da će to... da ću biti jedan mali šarafčić koji će možda za 100-200 godina zaista prerasti u neku veliku promjenu. Ne gajim prevelike nade da ćemo mi proživjeti neke velike društvene promjene na bolje. Ali možemo ostati nešto i za nas. Da, ali pazite, nisu svi rođeni da prave neke velike stvari. Mnogi od nas su kroz male stvari uradili i ako ništa pokrenuli neke velike stvari. Ja sam presretna i bit ću presretna ako to bude tako. Ja sam sretan. Na kraju krajeva mirna. Naravno, mirna savjest. Ovo je neka i poruka građanima koju možemo tako zaokružiti sada upravo što si rekla, što se tiče samih građana, i da nastave. I nemoj se čega plašiti. Mislim, evo, ja sam istupam vrlo glasno i govorim nepopularne stvari dugo već. Nije uvijek ugodno, ali je više ugodno nego neugodno, odnosno oslobađajuće, inspirativno je.
upoznala sam i imam mrežu tako kvalitetnih ljudi s kojima dijelim iste vrijednosti i to je nešto što me, pored naravno porodice, najviše ispunjava u mom životu. Nekad je to kroz klijenta koji će doći u kancelariju, nekad je to kroz rad sa nekim iz organizacije, nekad je to na nekom protestu ili na nekoj javnoj raspravi, ali je suština da zaista dobijate jednu jako lijepu satisfakciju i bolje spavate. Bolje spavate. Ne treba ni rakijica, ne treba ni one, ne znam, tabletice. Znam da sad puno ljudi pije to. Ja spavam kao beba. Da. Kad se čovjek oslobodi straha, da. Onda je potpuno jedna drugačija perspektiva. A teže je plašiti se cijeli život tako nego osloboditi. Kortizol i oboljevanje i svega. Kad smo već kod kortizola, odnosno kod oslobađanja od straha, koja je poruka kolegama, advokatima i budućim advokatima bi tvoja bila? Eto, može pogotovo mlađim, ali evo, ti kroz svoje iskustvo i izlazak iz tog oslobođenog straha i izlazak među ljude. Donesite nam dašak te svoje nove energije, razdrmajte nas, budite drugačiji od nas, budite bolji od nas, a mi ćemo maksimalno da vas podržimo i što se mene tiče otvorimo sva vrata koja treba otključati i otvoriti. Kad smo opet kod straha, šta bi nam bila poruka predstavnicima pravosudnih institucija ovdje? Ajde, možemo se fokusirati na tužilaštvo, recimo. Pošto su i oni ljudi i građani poslije 16 časova i imaju poprilično odgovornu ulogu u svim ovim sudskim procesima, šta bi njima mogli poručiti? Pa ja bih i njima poručila da se solidarišu. Jer imam osjećaj da su i oni malo onako ponaosob ostavljeni na cjedilu. I da se zauzmu konačno za prave stvari, odnosno da rješavaju i rade svoj posao po zakonu i onako kako sljeduje. A ako dobiju otkaz, uvijek mogu doći u advokate. Jeste. I još ako pjevaju. Još ako pjevaju, mogu i u kafanu. Imaju i zanat. Ali evo, komore i advokatura je uvijek otvorena. I onako dosta njih je kogod otprilike dobije otkaz u javnoj službi, eto ga kod nas, kod advokata. Mi sve dočekamo širokih ruku, podržimo. Tako da ništa nije smak svijeta, a s tim što jeste popriličan smak ako nastave svi da ne rade svoj posao. To jest. Hvala ti. Hvala ti na razgovor. Ako imaš još nešto dodati, možda nešto bitno? Ma ne znam. Nema šta nismo. Nema šta nismo tako. Da, ovo je neiscrpna tema. Nadam se da ćemo se ponovo susreti i razgovarati. Mislim, nisi me pitao koje sam mlijeko pila kad sam bila beba, pa ne znam šta da dodam. Dobro. Dotakli smo se dosta toga i prošli smo kroz tvoje godine rada, aktivnosti i angažmana i hvala ti prije svega što si jedan od advokatica koje smo se upoznali na ulici. Da. I, na biciklu i to je jedan lijep osjećaj koji ja često pričam svuda kuda idem jer sam i ponosan i s jedne strane ponosan, s druge strane ljut na Banja Luku jer znam da može više, ali sam i ponosan zato što opet poređujući sa i većim gradovima i različitim procesima koje se dešavale i u Sarajevu i ne znam Zagrebu i Beogradu, Skoplju, ipak imamo ljudi. To izgleda malo, ali to malo je mnogo. A kad smo već kod bicikla, evo jednog super primjera za kraj. Ja sam bila kolega Sandić, ali on je poslije mene, koja je stalno biciklom dolazila na sud. I nije bilo ni onog parkirališta za bicikle, znači ništa nije bilo. Ja dođem biciklom i onako mjerkanje, joj vidi nje na biciklu, pa zar advokati ne dolaze Audijem, mislim, čuj biciklo, joj vidi luzer. Da. I to je bilo naravno prije par godina i sada fino imamo mjesto za bicikle. I ja dođem ispred osnovnog suda, a sve češće viđam
3, 4, pa ne možemo svi da stanemo recimo na ono parkiralište, a ono kolege advokati dolaze biciklima, pa mašemo jedni drugima u gradu kad se sretnemo. Tako da, Mijenja se. hoću da kažem da nešto što u nekom trenutku možda može biti nešto što je podsmijeh, stvar podsmijeha, jer je prosto nešto novo na što ljudi nisu navikli, ne znači da nije dobro i da se neće primiti. Naravno. Hvala ti što si na biciklu. Da. Meni srce ovoliko što više ljudi na biciklu. Hvala što si bila naša gošća. Hvala tebi na poziv. Eto, dragi slušalci i gledalci, večeras smo razgovarali sa Jovanom Kisin Zagajac, advokaticom iz Banja Luke, prije svega sugrađankom koja ima znanje iz advokature, iz tih pravnih oblasti i koja je nesebično pomagala svim onim koji su u nekoj prilici bili obespravljeni. Što kaže, davala se nesebično i uključivala se onda kada ljudi nisu znali šta da rade i kome da se obrate. U tom nekom procesu je u posljednjih par godina nekoliko advokata se uključivalo, tako ja se iskreno nadam da u budućnosti će biti još više, kao što su bile poruke vezano za tužilaštvo, da će se ljudi organizovati, braniti svoj poziv, ujedinjeni u grupe i solidarni jedni sa drugima, će biti mnogo teže za razbiti, za uništavati njihovo čojstvo i junaštvo i uticati na moral i etiku, ukoliko isti imaju. Tako da, ovo je bila još jedna emisija u našem serijalu Advokati za građane ili Advokati građani. Iskreno se nadam da se vidimo za 14 dana sa još jednom osobom iz ove oblasti, pa da vidimo šta sljedeći gost također ima da doda. Veliki pozdrav i vidimo se za 14 dana.